لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. جئت هنا اليوم لأحذر أي حاكم أو أمير أو ملك أو رئيس أو وزير أو أي مسؤولية أو أي مسؤول يفكر أن يسافر إلى جزر القمر لحفلة مراسم المجرم المنقلب القاتل الظالم عثمان غزالي يتحمل مسؤوليته. جئت هنا كعضو أو كشخص من أشخاص القمري أو من الجالية القمرية في فرنسا لأنبه ولأحذر أي مسؤول أي رئيس أي حاكم أي ملك يفكر أن يسافر إلى جزر القمر لتلبية دعوة المجرم القاتل الظالم السفاح الدكتاتور عثمان غزالي يتحمل مسؤوليته. أولا، ممكن أن تموت إلى المطار لأن مطار جزر القمر مدمرة تماما. صوروا عبر جوجل إيرث، صوروا عبر قمر الصناعي ساتلايت، ممكن أن تشوف حالة المطار عند الهبوط أو الإقلاع أي طيران. أنا أحبكم في الله، ومع الأسف الشديد قررتم أن تساندوا أن تساعدوا أن تتعاملوا مع هذا الدكتاتور، هذا الظالم، هذا الفاجر، هذا السفاح، هذا المنافق، هذا الظالم عثمان غزالي ليدمر الشعب القمر. وتعلمون أنه حكم جزر القمر أكثر من 15 سنوات. اليوم هناك فيضانات في منطقة هامبو، خاصة بمدينة بانغوا لهامبو. فهذا الظالم الذي سبب ديون 30 مليار ولم نمتلك لا مستشفيات، لا فنادق، لا للملاعب، لا للطرق، لا للتعليم، لا شيء، بل إنه سرق ونهب هذه الأموال لابنه وزوجته الظالمة وأقاربه. فكيف نسكت؟ فكيف أنتم يا حكام، يا رؤساء، يا أمراء العربية والإسلامية، كيف أنتم تجرؤون أن تساندوا وتساعدوا هذا المجرم عثمان غزالي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لمساعدتكم لأسلحتكم لكي يقتل شعب القمر، حتى تساندونه وتساعدوا، ثم لكي يقتل الأبرياء القمري. تساندونه أسلحة، تساعدوه أسلحة ليقتل الشعب القمر. الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكام الذين تساندون وتساعدون هذا المنقلب، هذا الظالم. اللهم دمر أعداء جزر القمر في الداخل والخارج. اللهم عليك بمن يساند ويساعد هذا الظالم لكي يقتل الشعب القمر ويسرق أموالهم. Chers compatriotes, comme on vous a promis ces derniers temps, on va toujours commencer en langue étrangère en signalant que tout dirigeant
qui voudra se diriger aux Comores, il est responsable. Il va assumer ce qui lui arrivera là-bas. Tout dirigeant qui va essayer de répondre l'appel ou l'invitation du criminel, du dictateur, du voleur, du voyou Azali Assoumani, c'est un criminel aussi comme lui, c'est un voyou comme lui, c'est un voleur comme lui. Vous savez, apparemment, vous allez mourir à l'aéroport parce qu'il n'y a pas une piste pour atterrissage. Azali a dirigé ce pays pendant 15 ans. Là, il a fait 7 ans. Avec ça, la piste que vous devrez atterrir pour venir jouer votre hypocrisie est abîmée et pourrie. Ce criminel, ce voyou, nous savons très bien que vous l'avez donné du poison pour empoisonner tous les opposants. Ce criminel, ce voyou, nous savons très bien que vous l'avez aidé des armes pour tuer les opposants. Ce criminel que vous êtes en train de coopérer avec lui, vous savez très bien qu'il a détourné plus de 30 milliards. Et avec ça, nous ne possédons rien du tout. Vous le déplacez. Vous voulez simplement voler le pétrole des Comoriens, comme vous avez volé les poissons des Comoriens. Et vous pensez que les Comoriens ne le savent pas. On le sait très bien. Nous le savons très bien. Mais là, on vous attend. Il suffit que vous assumiez ce qui vous arrivera dans notre pays. Vous savez très bien que c'est un fou, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin qui ne fait que tuer, emprisonner. C'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un traître. Mais vous avez décidé de venir dans notre pays. Qu'Allah vous fasse regretter avant de venir dans notre pays. Et là, je suis très fier, je suis très content parce que, surtout hier, je suis allé dans plusieurs festivals ou manifestations. Je suis content, je suis soulagé parce que j'ai constaté que les Comoriens souffrent et ils sont avec moi. Je me suis sacrifié pour eux, mais leur encouragement, leur conseil m'a rendu aussi très résistant, très fort, plus fort qu'avant. Et ça sent la victoire. Ça sent la victoire. تم الفرح اليوم. اجتماع كندوة للحزب القمري الشمس المسمى جوا مع الأحزاب لكي نجتمع ضد هذا المجرم. J'ai le plaisir de vous annoncer le rencontre qui a eu lieu aujourd'hui, organisée par le parti Joua et qui a rassemblé tous les mouvements politiques en faveur de notre pays, pour l'intérêt supérieur des Comoriens. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça fait un bon moment. J'étais très malheureux de voir le Joua disloquer les opposants à gauche et à droite. Donc on appelle aujourd'hui aux autorités comoriennes, s'ils ne sont pas des hypocrites, de se rassembler comme on l'a commencé à le faire ici à Paris. Je viens juste d'arriver dans ce rassemblement dont je profite en félicitant mon petit frère ami, Barouf, mon frère ami, Farid, mon frère ami, Youssouf Samir, ma soeur Jamila et tout, bien évidemment, le député Tosha. Et dit, voilà, je ne peux pas toutes les citer, mais je suis très content
de ce que je vis aujourd'hui. Enfin, le parti Djoua est comme ça avec les opposants. Il y a eu Narbarikishe, Mabeja, UPDC, tous ces responsables comme notre professeur, l'ancien ministre Mohamed Abdou Samad qu'Allah le préserve et le garde pour nous. C'est un grand plaisir de voir les opposants se réunir ensemble, honnêtement. On a bien mangé, on a mangé à l'hôtel. Les pauvres sont là-bas en train de mendier. Et nous, on mange, on boit, on fait tout ce qu'on a besoin. On pense à vous. On a à manger en France. On a à manger, on mange bien. Il y a de l'électricité, il y a des hôpitaux. On pense à vous. Ça, c'est Dieu qui nous a donné ça, l'amour de nos frères. Il y a ceux qui vous ont oublié, non? Il y a ceux qui ont changé leur téléphone sans vous dire. Donc, à tous les dirigeants, qui voudront aller aux Comores, qu'ils réfléchissent bien. Sinon, ils vont regretter. On vous a dit, no grata in Comoros, Comoros Island. Vous n'êtes pas les bienvenus dans notre pays. Kwezi watukufu, karsuanza rikewale. Sika uchabanu ya maado ni renge fursa inu mwambie ni ukana. Gambe mhono wa Tanga, aruma omji mtukufu wa mashujaa wa mawatwania. Omji wa Bangwa la Hambu. Mwenyezi Mungu ngojo mhifadhini ya msubirisheni baada do msiba unu. Mwenyezi Mungu ya jali mhundane na rongo njema ikeze mbizi kaubira yabo biidhnillahil karim. Karim zungu wa onirambe bismillahi nurqikum min kulli shay'in yudhikum min sharri hasidin idha hasad wa min kulli makirin wa min kulli kaidin wa min kulli dhalimin wa min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid. Allah ينصركم الله يستركم الله يحفظكم الله يعصمكم الله يقويكم الله يفتح لكم أبواب الخير. Woti sila mwizomda jujanzize ke katwanzize mwanyanya. Ngamobo Mwenyezi Mungu. Haina mwanadamu Islamu. Tinda mimi bamisilo njili amba hindu. Narangaliwa na nyasi. Bawanu mashujaa. Omji wa Bangwa la Hambu wanu. Kama liswe fwa paro wateza sheri hambanga mina mabandi ya ikoni na Bangwa. Tika hamba wa ikoni ngwa juha wabala wa mjibu direct. Wa Bangwa la Hambu wa juha wajibu. Wajibu namna ya kishujaa ya kiwatwania. Mwenyezi Mungu achalia ranziru usiku huo. Omji unumi ujibu ni uo. Kamji wa marajul. Mji wa wandraume. Mji wa mashujaa. Abonge mdula uziwa selo imani ya hebo wa Bangwa la Hambu. Biqadri imanikum tubtala. Selo imani ya nyude mjula uziwa. Inna balawnahum kama balawna ashab aljanna. Mwenyezi Mungu halauza wanru hamade namna ya lauza wanru wa peponi. Mwenyezi Mungu najalie ikezema lizahani zangamia. Wakoza Mwenyezi Mungu ngujomnikani zinjira hanizo. Mwenyezi Mungu najalie baada usrin yusra baada li sufransin baada li uzirounu msailishi. Haina ujokanza saidie wanduna wafikiri wakema masuli haina mrati balize mbia jati jo kangubuo shonga hishini wandwa na mtema pesa rumu internet njeri wapeshe aba wasa haina mnugoto jo mwisho kana hajamba ngwanzo ya buwe jao mna usema emadoma na wajulao risaidie mbabiri jo ushinda benti harumati rumanu wanadamu ngabomba hindu yambao sécurité civile ya hoana tine surete 30 milliards et 30 milliards. Pourquoi Nazra wa hapa na 6 milliards. Plus il y a 30 milliards il doit avoir dette. Abu karitina terrain, karitina l'hôpital, karitina université, karitina bango ya mradi. Sema di suna sali hende ni suna hubi mdwa hula wazentu zinu haraka banu bi idhnillah. Na mwambe amina, aminu na mwambe Allahumma amin. Bange nukao kange ivao. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ona eze parti pia le lwa jawa Tanganyika hana balai na mratu kudore mwanya plake. Wallahi zinifurahisha usiku leo. Wamisiri wahiza mnachimbo kwamba inna harda faraha ya jedaan.
usikwalele unusiku wa uzade bo wakomori ejua watanganyiha wangu wakanza wado tafiti na uso mwana shewa wangu Muhammad Ibrahim Baruf wala de mwana mamazani wangu ukanga mobota atabaga mjoduzwe jua hata watanganyiha ngamjoduzwe ipedesa hata watanganyiha ontipi lelo wandu wede watanganyiha wali wadzibari hadisi ya ukanarike wadzima hasibabu densino titambaliane na rike wanyanya haina mrudu ngo urejezele kalima lauka ekele toifangilo ibili liju efarka zeke zikambili zo kantima hauba numrongo utetezi wamba itambisha kamjarenga tamba itendo ya hae ele toifakeli sibili liju ilo lidingiriha ilo lipulwe manyo lipulwe mashishi ilo lipulwa atali litondoro wana indindi ele toifara komori geltsida lali bugena rike wadzima wanda ukana baraka litsanganyihe ba asuma nazali endongo muhimu ya hahe do utso manisa wanru so madimba wewe bwala no tableau do kamtiani sha ngamkazo bantu lelo atanjo uona notabilité wa ke notabilité wakati la rambena ni puwe bayinu ya hoaze sheko notabilité wa rendo azinu wabuli ya asuma ngufanyo zinu ya wekega mndongo ngamjodo fanya namna inu ranzi hata wala muhe yauka ebo mdobi ata maswada kaya tuparo liwayo katiro utori hibia ata utofanya sambla ngote hobure bufaiso ala Bakari mnare mumtu wa baba wala mndu ambeboni ya mtraza no aliyo wan arjo kasacha wambe indenti hatu itahawa basa aina riloni shoka arjo to mabani yangu kwa rego mitsango wenda opema ile nelefeleke wonika bahe elanda ya mtuje yo jwa ejinti ya yo lema ile ya wandu ngote we mnia mime hangu ngamjweda na kombo wenti ya hangu enge wandu wa lona ubinadamu waduka watia beto arme wa bite maji yao wa yarobarini shakaja jujadu zungushi yapo yamba enge atwenda ya renge ya zali asumane malali yo enge maji ya atuha beti salami ya mrohora da eno wenza shongano wene fuwalo iho irahatsa beti salama au bana ba ketu para beti salama mdaswali jamba beti salama beti alfujar abange wakati hamada unu wamba gabo dig gabo betu arme gabo zaula te maji gabo zuzon tipi kabati maji ya baba hawa banga ujukanzwa ne maji gochukanda temba salsabili ya hule ya uliziwa yende hano bahaya zaline mafujari kabati wakati wajo ujiri catastrophe naturelle wajo ujiri msiba abalanga bo fond spécial ya hemi swiba ne madzaha neze ya jalimbitsi to jwazi na ndapi ya mbade nziro hawa jalimbitsi bokoze ravage shaba basa diaspora ngaro so mwa majilisi ranga le bango diaspora ngari fanya o journée culturelle ranga le bango diaspora ngari fanya o tora ranga le bango bahema fahavalu ne zendema zende za domde me yale kotine zgelegele ukangwa atoka unikwa mapesa wende wado ambacho ema halara wasili banu imma shakiran wa imma kafura ema kafiri ngaida mbio yata kafiri ema islamu ngaida mbio wata ema islamu ujofaya bongodo hiyo halingana naye bwa komori ngabo wakati marehemu na riombe diwa Mwenyezi Mungu ya mrehemu Muhammad Ali Mbalia Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu hamba zempampasi yeu hazangara zempampa hamandizo owe tino anafiki ngwa abalombi yonde wangariye makatili ne makrimineli wa terrorize wa balawo walembele mbabiza indini ngwa uhama ke kujaja kuna uhunda depute ngamtambaze parti ni jeyo ke kujara ngari yabo kojo tola hasin ngamtambaze parti leori jari mangarieni atwajibatu litwajibin owe mangu wajua ngaro wema inu parti ndaivi ewe lideri ndaivi ya onesho ngane hakamu utone owenza rongo atawa banyunga mjomba lezi parti zanyu wede mangariye shama shaura hitwa wa komori SRC sinu shama ateshi komori hito fasiri na abo wa itungu shizungu ateshi komori hito lingana nele zina washikaza ukashi inu shama shaura hitwa wa komori wando lawa o na mwambia amina na mduwa amina ba banu emavushenga ajao maprezida watanu na wandwani hele dawa ni maprezida watanu na dewa wenjugo wajo fotere iho eba nkamtona habo matui wandu mtona ata pisti ya wanti ya mviro
Comme tu on a haya ata wandu tu na ta piste wanti avio bo matui. Ngam zambo babo na tuka wishi yo wandu wamba cha ugejuze lo ne lebe ala le wizimze Abdou Khalid ibn Qasim. Ha? Mama Abdou Awetipi ya lelo na dwa ukana da saba kuti wa woche. Tina haruma shughuli ya fumbu ni na ntuwa ni na mitami hudi jana. Ya doktor Izuki wangu Jimmy. Namna hina mruba. Banu wakomori wale mbele namna hina. Tende haruma ya dimaju ya itanda ya hemwana ma Muhammad Kaifa mwana mshwai. Watatangu na baba hangu boma mjezi bura ukifaadhi nga sida we. Tende haruma shughuli ya chune kitreli ya singani. Boma nga sida we. Bani mna haramu wa ihatisi mitanje namna hina. Kabati mbrantu ya mwane. Samba Gena mdombe ase dunwabe esafari ya lelo inu. Gwendo. Belu. Na manika watoto ndio watoweze konferensi hiyo na mimi watoto ndio terrorize hiyo na mpo wandu ndio waambie ukana watika ujua duba na mchana ndio rifanya hata le 10 na bezeri bazenzia na rambe corona ija kabati ya ubuje na rwasiso mabareni udhina lilladhina yuqatiluna fi sabilillahi bi annahum dhulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir. Mtini wa idhini mane nawe ke mwanzo wa muoni na mware hitwa do wababa hao au watata hao au babanu wanoshi waduzu wao dabukana ngamwerenize bazi udhina lilladhina wa niki wa idhini wandu wikayao ngwanzo wa ulawa lilladhina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa nikwa idhini wao wadive wa anna allaha ala nasrihim laqadir. Na mhime ba kaka mjadisa ezemvuza he diaspora ezemaliza hao komorika sina rugoza mafilisha asoro walule kai kati wa hasali na balanga bo parenga bo lapita linga bizuzo ntipia alafu wadaza lelo ajali hamani yo kabana ka ubu habiche namdisaidie Burwani Hamidu ka president de l'Assemblée kawila zimikem organize ukana wakati wa jojiri catastrophe économique onduna bezara ka wa hunde solution wa sauver wakati wa jojiri mbade nziro ngebidio ba hunde solution. Et aéroport, ou aviation, ou asekna. Ntuanzani la pise, baba nous avons 16 enthusiasmes, kwa pati sama la piso, taufikile ija obasi. Wangu wata wendi uwa sekna. Asekna, vous cherchez quoi au Comores? Haruma, eta ya aéroport yuab. Aviation civile. Kabati inspection. Kabati wangu wendo piste wenda contrôler. Kabati wangu ma inspecteur ya unjia, wenda waona, aerodrome wenda watunda waona. Ezi contrôler zanfio. Kabati ma expert wa uja watunde. Wa Komori e diaspora basi gamtuko wana mazi nune ijo kantine kento watuko fawafe kabatu wandu wendo tunda wandu hazwa fanyo hazwa aeroport e niveau hao wala la ondo eze licence za envies contre Komori kabati yasekina ngota windi ngeka sina walezi ngeka sina wanadamu wallahi bilahi ikaulazimu asekna mbana msiya na mbaye mwende sana asekna et Komeri, et ces titi de Shonga Indini, et aviation civile. Qu'est-ce qu'ils font dans notre pays? Comment un responsable voit l'état de cette piste et qu'il laisse des avions décoller et atterrir? كيف يجرأ أي مسؤول في هذه الحالة المطار الدولي سيد إبراهيم؟ Il a mis l'ibala immédiatement et aéroport والله الله. Wana demu na wapi wa Komori wa usozo ngoza misafara ya wana. Ndo be ministre de transport. Ndo be directeur wa aéroport ya Moroni. Na ha. Elinda libilin. Mtushina nakaka lapiza zangu niziona uzila. Mtushina nakaka lapiza aéroport wa Madaila. Boitoka ilanzi ya kwa mdugo do Kartala. Yaponga wandu maloma directeur na magari Komeri aseknana freti na dawi waona aéroport wa Madaila. Il a cet aéroport, il a danger. Wallah, il a mrufanyo azula ibidia fait pirisu. Wanwa Komori wa wimata. Wado vazi romani wado jutano juwamba. Do foma Indenezara ubada sila kari na shirika. Ilo dele kalima la kilaba la wa Komori. Da sila kari na shirika. Do foma Bandaba ya umbi. Dabe umbi wadahu. Dabe umbi wadahu bo machui. Aviombi. Kabati mwenje. E pisti iranganya ngaba mtuka ba ufoma heda wenda hi wodo ulaba hanyu ne silence ya hanyu
joka ukaja limo wajo mangalia ni hapo ngamjwa banga mvaya mbele magari na mafulera mwede marenge wandu mwede na mbele bafuta na mdoba leba futa kanga mwedo haya hiyo ekairu pore yuko jafanya na mdoba leba futa mrasuna magubali kubali mafulera na ngoma na mbele bafuta na mishwara mdoba ngoma sosi bayizo ndizo mzanza ho ebanu ele jinduli ndima kamisani wabuha wandu wamba ngwanzo watu wamlisene maelene lefelekene le saladi wamnikane mabumbi ya telefoni watu wamwereni baza Theodore wamtona maji ya uyo ile wamtona bahindu ngambona opistio ikantiyo gamjo utwambaroni pia mwede mwa orenge na mpesa kama si aeroport mashirika ngajida ina asekina yoketi hunu shawo ikamda tukanda ya utambasa wangu atawa indini wacheni wao siratela hivi wale niyo ya bala kambale za mvio za mabombo amvio ya bombo na pisti ya bombo ila za ubime milenje zo mabombo o manje ngo urengo yapo mandade mwenza nkili ngulindo injo ngam ando azali kwa anja idani pia ando umengwa kwa parce que ils ont manzao ils utilisent nanzao okage ils ont nanzao ba ne jibe kadami badingwa homao ngasi haruma mahakama ngatuka uli deliberewa le 17 meni yefutia ndo efutia hikomori efutia hele shirika piloti afanya mnairo ili wa urenge viraji shaka bajaka mwenje omwenje kujaka mwema komori ezendi nizaima expert de recherche pia omwenje kujaka mwema ayo jobiz ashe menje ngabe automatique ngabe manuel ke jafani ha joli sakweli forambi sakweli bana ekirida zina mnanga jodola umwando ajina bala sisi deraja ngamiza wakomori karna ujuwa utorengela wa mapia ribe wandu elelo kemjamisha ba wamvio abngamjo jamdolila kartita amvio pobeli kartaja amvio yombi enyinga nyina piste amvio jai kanti abo yidangu habo yabngamtuka ula mudo fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrahikum mimi shangudo mwabianiza kweli ebana ile shirika la asekna aviation civile eze commerce ma groupe neze societe majana maranda ruzilo haya ezini gizona mana hindi mwanadamu yaone amvio zaola yaone mwenje utio kapati mwenje atamoroni kota ba mwenje yarudia yaone pisti ya tondo hena mnaila ikamvio ibalo dharuba ikamndungu subuti kweli mwanadamu Islamu yadwambia mdukana virauje yabo mashulinga yondi ngamjao idani nyi wasaya wasanga mjao marangani utoka ujao aeroport aeroport ndiyo madwa manada yo aeroport ndiyo madwa manada yo etabwa mwenje hiyo pisti yo namna iliyo bashira hanyo bana tabo mjao mwe pisti mwede madamba kaja de bana balahind banunga mjao mwe pisti muona banujo kaka mdone pisti ngamtuko mwana ya sabonsi mwabika jaona shabonga mjao hate pisti mwede mbalala rumeza mvyo mkanti je makuloshari je ma refugee mkanti mdomdi de kasi mumfanyeze kwezi bayado mdema na mabino msinihani de banu bomona pisti mwede ha bana vyo ile zambio zabadi yake jadagu kabla zimu kwake wandu wasinyale rwa mendiso wamekana tijao inkabati ma responsibility kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi ngani ma responsable zobjiria emajevia ke wajao shamana haoba tinda mimi ntojonda bantu pakafu namna jema badhamana wamba wasoma rongoza usu transport aérien ti asekna ti yata association internationale de transport aérien ti la sécurité africaine ti de commerce ti d'aviation civile moi signale ya ukana kabo dysfonctionnement ya usubandu ya mwenje komori kapatabwa mwenje ça va pas du tout bano yemeni ya risari par ces groupe ya ma experi bano kabo problème ya epistila ina viejo jabala ikanti na yabo pilotingu ko jangure siwa sho wakati jo duba ngam imagine vio try dubu bala kwa nguha ngamonao pisti tsaino inde pisti henda jao de namna hiyo na mwene pisti tsaino jao halafu lelo avion ngenda uli ojai kenti jao ijai dubu banu pare ya nguha bo hari ngam imagine avion abalambi anzo kenti ya remaja yonge tuko kwa jao direct wallah banu mwone yao sha wazungu wamba ce que vous ignorez aujourd'hui vous tuera profiter banu mwanama mtukufu daeno wanyanya bango wa wenchi Hamid Ibrahim Barufu ya katika mduzi wa kadozinja ukana mtanganyie ebane kenja vumwe parti jwanga mtukufu parti ndai lelo Mwenyezi Mungu hajalia khitamuhu misk Mwenyezi Mungu ajalika unuso mwema watanganyi hosi kwa lelo waparo wa Komori shaho Komori wenjo wake kwa japaro wanda wase kwa maele
wadoji jusano juamba joana isa ne majini wakwende shasi sirulone hamune enti rishukuri ya rihimidi ya Mwenyezi Mungu rimbeshela ni marhaba ni parti jua basi kauni hoza wanji wakanza watefitina ban fara vumbwe jua ban amazoni vumbwe ndo ekatide tu amazoni vumbwe ekatide ipentese watsanganyi hosi kwa lelo rende rili rihadisi rijibiwa Mwenyezi Mungu na jaaliye ya ukana umtsanganyi ho wafanyishane madhaman wa parti jua wonti pia Mwenyezi Mungu natanganye rifikirie mzee ola rifikirie nti de tiransi nge ujo parango jo hende ujo mbaba kingu jo baki ba inu tinti ya sambi inu tinti ya razida inu tinti ya fari inti ya ali inti ya saidi inu tinti ya tusonti pia shange lazimio ezafanyishi hali elozike msomo richedeze owa komori shamda titendeze faida za nafsia au faida za partiransi ba Mwenyezi Mungu ngutojorini kahezeni ya zahatu wa ala niyatikum turzaqun wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura abonge ikamhimo karishukurie rimjulize no uzade huo mahadisi yao na lelo si wahanjume wanama waheze parti za siasa wajayabo na jaratanganyiha haruma elotel company hadisi nana naijana yakayabo ya labanda ya maji kubani ezenrongo yazifanya rahunda wala chefu mkomori sama fi vraiment plaisir mnashahula mwema ya mpihabo wandu wahala wajibiwa uhadisiro usulajeha ulimba hindu njema ça fait plaisir wenge Mwenyezi Mungu najali rambe badi mhomo tanganyi habo juwa danyino wa komori neze parti za siasa ripare wandu walo komori aina mru wa kweli na bwana ino haina shujaa wa himbwana ino azali e matière de base yahe fitina na kiburi na shonga mdu wa hulao na mbeze haraka kakweli nyi wandu manili ya wensi ya hatu haina mdu na tahema nyanyaende aina mdu na tahema nyanyaende wallahi ranzi nilwaru mwembwana ino kabati mwanama wa siasa ya paroni para na bantu hendo wallah miwe ndananga likenge na banda zinje mamshira nimsaidie nifanye munge usukwa lelo tifurahi ikamhimu hushukuria ye mwanama mtukufu Ustadh Muhammad Baruf Yusuf Samiri Faridi Edi wahudu wanazijana waheya wenye parti gouverneur haundi hayabo Abdallah Kala de andra votiwa shele katili limboho ngeno wana shohangu watukufu elebe ala jamila no wazaze watukufu no wababa watukufu waja watanganyi habo no wandu hezi parti zilo ajosi kwa lelo Mwenyezi Mungu jo mliba ninro ya jalie ikebora hawa zenia zahi tafriq hena mna Mwenyezi Mungu hamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin ke Mwenyezi Mungu emanatuka ya hawa ele jindulin le desalo dabora tukara tanganyi ha lelo bora changer hatta yughayyiru ma bi anfusihim abongetsa sile lori tanganyiha rianzana ngariko bazima he maslaha ya henti he intérêt supérieur ya wananti wa Komori ngamina mswiba ranzi juzi ntungo uishie ze 30 milliards ngamjwa 1 milliard yo ijoshinda ifanya rugoda sibarumansi 30 milliards zende jao wala imzade ulaenda TV elewa wala yakanza pulilwa rengeze miliari yende zahe bahema bandi TV elewa tifanya jao hapuliliwa 6 miliari yonto amene ngamina calculatrice keze zero za jonji yaruma 6 miliari keza joshinda zinji yaruma calculatrice 6 miliari na mwana mshe atosubuti arenge 6 miliari waye chende zahe hapuliliwa ola kata kapirizo ila sinema na mahindini mwishe majeshi wado mparano mrongoza no hadisi ola kata kapirizo nazira edhahabu ya wandu tabasake jali wabo wa Komori ya edhahabu ya wandu tabasake jali wanomeki he mwene hani Ahmed Abdulatifu he mwene hani Farida Mwalimu he mwene hani Laila Wasedi Hasani he mwene hani Bwana Idi he mwene hani Saidi Shukurani wode ya pula jeri hadisi iwafikia na nukutwa mbili iyo ya ukaripu webei ya hela manda wabidiwa ilive hau eze hasara hede hawambia eza husuye biye ya rambi ya hate konje ya uzise haziranti basiranze sukiyo katuni via message hanzo sukiyo katuni via message ilikuwafikia na rugombili damina Saidi Shukurani baada ya mahadisi ya kimizimezi he mwene hani Saidi Shukurani bahe ilikuwafikia na ya ukana 14,000 euros de hasara zaliwa emavokane zitini ziajali watine dhahabu ya wandu shasi kartuta harogo zinchi na mtorini kemna 14,000 euros hatu emavoka eze biye na mjemrenge na mpuwe biye banga jomnikani jau na mpare mausie eze nduzo pi
Saidi Shukrani hapulano meki haja anifari ya hatari pu hata 14,000 euro riwaswili 6,000 euro bo Komori. Riwaswili 6,000 euro bo Komori, 14,000 euro. Na mwene generosite tiyo wangu wabiduare mwa triple ni lamanta. Ho hiba, ho detourne. Eya dunga hapo yindira wafikiana. Dokana abonga rutungo pashi ya rende dhahabu tsa zineze gramu zatu uri ule rengwa na gramu hatu basi itaonende zatu basi hizo ndugu hizo waja wamba abonga ripuwao basi sha na mjemkwe mna reality sha hizi la rafikiana alafu na dera hunde dhahabu nge heyao ninoti pianga mtungo pasha mwenda Dubai Saidi Shukura bo khalifu miadi hizo sifa za mnafiki ndoka unambia ukana omeki wamba kwa na umbuli animpashi na hizo ndo anambia wamba tunsan bu Saidi Shukurani honza weni wallahi ndo anambia zo wallahi bila hodo hizo wafikiana da mina we komekiwa haraya utota unambi shakuna udaza na beni ero baru wanje najibu ya ukana yabona mjomdege 17 milioni karijafungia na 17 milioni na 15 milioni ramba garendao dhahabu tsa inoze gramu za hulata zino renge dhahabu ya hatu ne hasara basi shabanu ngebondo re mwalamanda wallahi bila hata mishahara nyube sei jopulo tikakumbulia Laila hafanya hizo akaanza da na bwana Idi na wao alafu asa mjomdo ambao kana na mjomko mnahindi ni chao wallahi kam juste imiadi hadi Ahmed Abdullah tuifungo doa doanzi hafe udamba alifanya convention mfanya convention da nyina do wanafikiri Mwenyezi Mungu chukua gale za fedha za mafiti zanyu hizo disora hamba de miadi wallahi wa aufu bil ahdi inna al ahdi kana mas'ula wa aufu al kayla idha kiltum waznu bil qistas al mustaqim inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa nahyi al wal munkar namdo Mwenyezi Mungu bo namdo Mwenyezi Mungu nywana washe mdome hiki namdo Mwenyezi Mungu nywana ume mdome hiki mfanyo haziyo na mweshele mzaze mwa mdulumu ransi 2020 mwambaga mjoli bethabu yo utwatale lobo meki kamri Mwenyezi Mungu nywanro hazo meki henye gamjo ufanywa ro hazo meki wallahi ngamjo ufa mwenye dhahabu nge Komori engenyi wanadamu mlona mba imani mrao Mwenyezi Mungu mtoto har kama dema mwoni mtahisa ngamimagineo retari ya 4 enge mwenye dhahabu wabidi ajainenge wabidi ntunzima kataja mjo iramnada enyi nyima hiba dhahabu ya wangu raisare ndo rafanye ranti 2007 dhahabu hiyo ijaijula kai hiba 2020 atalelo mwabaga mjo iliba basi mtungo utandabu ambuno mafanye papiye na masignature na ndoko kadha wallahi bilahi ngamjo ujitsu wallahi bo Saidi Shukurani aminja sichua mikafanya zo meke mintu abadjani wabie wabautu unabiye ngezo na hambia honde wamba ebo wambilwa zilo ajema na sujana nabiye henda riwafikiana rukombili Saidi Shukurani nota weni ujauni fari ya hata narifanya miablo pasuke cha ucha wanu desho etabunga nzo iliba ngamazo mlibe ngamazo mlibe mdena mna mwansao au de bunye tahabwe na mna mwansao kishangani na haki alafu keti wambie za kweli wamba ngeno linda tawajoja mahakama wallahi kamtojo jitwa pasuke mjua ukema shirika ya hanyu wa sisi za hashanga mjua uwana abungi hapa tika utaba njeni mabieni bwa Komori tika utaba njeni mabieni ya ukana usikwa lelo ngasino uzade wa hii parti jua po watanganyeze parti kangari koba dima baada wajanzani sawao yo leson zinifurahisha mimi taruma parti sha zinifurahisha haina mtu mimi amina niambia oni tuambia hapo lelo ka parti jaju wa parti ja PDC parti ja RDC parti ze parti kuza Komori hizo orange ne RDC na hizo tipi Allah billahi kaka mjafani jom surprise kam jom fanyani surprise eke kam mjafanya haiste hiya hani ni zama za hanyu ne makonseille ne majauchao Ati jamrubanu mkaka mjihala ndavi jama kono aja hatamba zezi parti za hanyu hizo arengo wa nadamu wande wafanya haziwa hezenti banga mmonao eza jiriaru mweti nuneske msomo kambeze matanganyihara unieti wadima bojua bo IPDC bo rija bo nyoti pia ratanganyiha wadima ra unieti ra itomi hono ni mwema emafahavalu yanu bata wao wamba ngwanzo wabehe corona Mwenyezi Mungu twaisawa erea ngujongu waze pare ya watongowe shamimi ngamwambia Randi na tuparo de courage kwa lelo Mwenyezi Mungu haliwafikisha kami tranquille. Kabati Mkomori wisi 30 miliari ezinu wanu wazirende azalingu jo parena eke uja Komori garjo huva isi ma sha petrol eke uja Komori gutu sekwenti amainu ba inditona man aina hali bo madwamana wa iju madwamana wa IPDC madwamana wa RDC madwamana wa rija madwamana wanarbarikishe madwamana wa ulezi madwamana wa hezi parti zanyu zonti pia hizo kamtukubulia walevi wararu warengeti hanyu amtukubulia Mamadi Simaila na Belu na msaidie basi warengeti yo mwabulia namna yenu no timdema kokwa hao tindo wajuwa hao
tido wana hao bainge mna mwenza shonga wa azali adungo amba inde jeunesse kabelu na msaidie na Muhammad Ismail na nzosuko weso nindele bya la Firauna watu ngamba wandoana kabati mdusubuta wa bauso awambie za kweli ekeri tanganyika wallahi Mwenyezi Mungu jori nkeza khair Mwenyezi Mungu akaurirongoza amba qul ya ahla alkitabi ta'alu enyi wandu muaminiyo maereweshi na mjerike batima riamini ya Mwenyezi Mungu riamini ya ukabane ntinu yangamiziyo ila kalimatin sawa baina narudi amba ukana ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih na Mwenyezi Mungu kwa kweli wala tamutunna illa wa antum mtifema kafir wa tasimu bihablillahi jami'an mtsanganyi asibabu denzi ya Mwenyezi Mungu enzi ya Mwenyezi Mungu utanganyiha riwanilie maislamu riwanilio wa Komori riwanilio msomo riwanilio unono riwanilio mkopatima yode bwana ya mzee wangu wallahi ranzira Disemba na inu mzee Ashirafi ritika azali kartushinda ramdisa rirudi babo kausi wala wenda rumoze voti bahe wala wakaushi wala watunda rumoze voti karuma ndoni Mwenyezi Mungu emru ya buwaze page za anti election na pour election ya zibaya datanganya wazima haina utoka utwa yabo yala aminu ka uqsimu billahi alazim ngamlavo na Mwenyezi Mungu kanjwa utendeza wandu wala harumu voti na watu heda ezembio zangu de namna njo saidia namna njo to wazali wallah eni abweze grupu zinu ya zibadi ngosi mimi ngamwambioni ngenu kao Mwenyezi Mungu hamba hindi na mwishenu mtu liliondo fukana baraka wa makaru makran wa makarna makra Mwenyezi Mungu bangu afanye makriza hao ngwajwa ngabo kolera ngwajwa bangu afanya arrestation na mimi Mwenyezi Mungu bangu ngamfanye za hangu bala ngamfikirio Zainul Abidin kajana kana service de renseignement bala ngamfikirio Husni Mubarak kaja service de renseignement bala ngamfikirio Saddam kaja pia wazifanye makrina iwe de loin Mwenyezi Mungu mambo wakati ujakabajaka ya ukana wamba kwa jonsi corona kwa jufanya jao wakati wazali Mwenyezi Mungu ajaleke ukurubia biidhnillah inamwambia Allahumma amin innahum yakiduna kaida wantu wanu wajipanga oneze makriza hao wa akidu kaida na mibango ngamfanyeza hangu mimi makati nulo niyo yanu ebanu ibidini fa Henry ibidiri fanye au kama Mwenyezi Mungu tweni makinisha ya ukana kalicho ukunde victoire Nasrum minallahi wa fathun qarib victoire ya Mwenyezi Mungu ngiyo karibu na mambi Allahumma amina Mwenyezi Mungu na avance haraka victoire wa Komori walemewa basi la ilaha ngamize dhahabu ila katina za mhunda hao ndi haruma mashuli kusaidia azali haina mndia hibabo ntiju yabo ngwamba ekaurongo yabo basi nazira hende harengesi zebali zaka Komori pia edazi hatia ujopulilo abo maudu ya trao alafu ndo amba viole wavi odo wari viole bonazira bonazi wallahi bilahi watilo viole odo wari viole woto wani viole mingamjo amba nyazani unda mimi jaw wanu warankila si wa Komori yoda ila ya sisi o Egypt uko usoni urangamiza ko tombe waja udodingo na basa wanu wari firo wa Komori bonazira ara violeo ureka sema laya wajonga ndo kwa tatani viole ufikiri wajomba wakobeleze milioni za miliari wajao hunika labda mbanyumba ili namtito we mzazahe wewe utorito wa Komori banu wewe urito wa Komori au kaodo atongeza watu la pitali daone lebeada hao odo atongeza watu likoni si miliari miliari yo jo haterebo wa Komori wakila nyobo mtoto waza abani mramba mama je si mathématicien tamba miliari kadatu njia bana ezezoro za tokano ma miliari kadatu njia bana Allah shawa Komori banda ama wandu bokweni azalwa mzaza henda mpudidio sekafuni atendezele hako atujwa miliari cho indikejo na mwana mshe ateze kushwa to wo bamba ndini zitwa mabie na mabie si miliari bwa Komori ezinzedenda ezelengo za dhahabu fati hujuzi ngabo mdana baba la 100 million wallahi kesa yana yona na fati wila Rolex ila miti ona na Benzema na Mbappe wa ulubwa bala nyumba da hubidi karibu ne Champs-Élysées eturofeli wongebe kwa mwana na mapesa duniani anafude nuru kwa mada zunga nimwambia huni come to kwa farija uja nazira ni moja wantu bia opirizo wanifanya ambia kwa pirizo wewe nazi kwa pirizo mbujo ambe jandobi maudu anu batira watu kufanya daba jandobi ariwa nao wani viole aina mdu mshajo anza viole wake ya madawa aina mdu mshajo anza viole wake ya madawa violewa
yo bainga ipasudwa utotoka ushindi wifumo ezemali ulonizo izo ngototo ulambida mbani ndochi ezemali wanga mizwa komori ngotoshinda ulambida mbani ndochi alafu dona ndo tawo imba bana ba sisi ngaro sutene na zero na mtata ngamsutene ondo واحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط وقفوهم إنهم مسؤولين ما لكم كيف لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض نيجي بيا كم زيجواو أرافيو ليوا voilà d'abord on pour l'île on ville mramba wajawanji non mais c'est pas bien les filles mtuka do fanya jao ezo afanya momdede de sibi woibidi abe harumeze ezepiri zonko okay ni wadzate mwazaye majeshi yao mwabalukumani eviraji yatu ya mwisoda sinani ngamparwa komori haina mrianga leo wadzate no andwashe wahe majeshi haina mndulo mjini na angalie o wadzate no wandwashe no wana wahe majeshi komori emumwishia emwono wala wanande mawaikoni wala weda wakaujiremeze badiri emzima yabao uweze kutoa bidani fata sedabudu da fanya da fara sedabudu ela alifunge mwade ntushira na mdaili yanga manena da bela alijo fanya direct onto ushiro haba izona baga manzona bege juzena bi mrende ya don rongole enge bala mi engemi mi do pato funo dufu Muhammad anyi tsede samba amso muhiti mabanko batamba ti para ela rifi afanye video timpara ni fanye video yambe yafanye video yambe ela alifungo tukamba da sibi tsojo jobzamba gujonda sibi tsojo ketide namna rolo hit ndabundu halafu ekaridaza watona haki ngwajomba walaudo waluna haki idha sakata ahlul haqq fayatawahamu ahlul batil annahum ala haqq yani daze majamvina mavihona mavushena majifiri na masasa na marindi yani kama nyojobu abantu habari za komori marindi kweli na majamvi yakenti ngorongo kebala ngorongo amma baado rabbi shrah li sadri wa yassir atani hele kebala imda shigoni majamvi ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري كي احلل قدرة باللسان يفقهوا قولي wanuje da bano tablo komori kwa isambo mnyanya wanikoze mali atazisa waono wandu kwa tuja ibanga nyawo kamtuja alafu ule jema bawa wakamala kwa jariga ndo wakati la isomba siswali ko joko domshana nende anyisema bie ya sa taru mweki ilote ya sa taru mesha masi basi omba wa mala rasulil balagul mubina titotamba izona bwana wa baba wa mdunge mizete da jomshana ewe yaso ni mbahuma ewe yaso bala isa anyisema na real titizo majana batani tsinu na mdengera anyis wala haregezi jataula pia bantu abini gotonomi omwenzi maende mbajini jode za wahundra asiba buduluma na riba tigore zamba riba na ibada eduluma ya wa komori gotono mhono ubere haja uono le miomwende este ambwani ende da hubini izo tipia ngena mjipange bwa komori ba Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi haraka ngenu kao shanga mumla honi wanu bwa komori namlahe ngoni mwandu wangamiza wensi hatu usufai jihadi bahina mtulilie Dezedu Abbas manama Jamaluddin ibn Johar Dezedu Abbas ba wallahi wakati migulo hata bwana mami tano aina wakati nobanza nabe yonifanya kamtuona nzia zinrwaji za unirasiro kana tulidi wallahi landim tulidi aba tihali yao indemani ya shainuka bati utulemeo toujours nasoka tulidi ya alafu zendu kuna zionu sikwa jana wakomori pia walebele watukiwa walingese mali kwanzo wala likawano warupia kwanzo wache hunu amvani hele daino warupia kwanzo wache hunu kwanzo wache da mtsana majib mtsana mweje wale emna mjufu mna masas ewonko mwajango wajawawe wawa parisa malaba kwanzo wajware kebakashi ya tunona zifi nwana mime wede sawa unatso ulaba kana ma president wa jukutimiza tsana kwanzo wate ilimambiani kawa cha president mtima haonele balbala ngotomba netawe wa kwa tumanze mnara muola wangu atuamba kwa tuanze mnara muola shaka bondo gorjo zifanya ngabono gorjo zifanya hatartibu na salama ngamjo uona azalingwe ndo zaho bakuja votiwa ngarenga wenti ya hatu azalingwe ndo zaho bakuja votiwa ngarjo recuperenti ya hatu enti hatu ngari ngao wakati ucha beluna Muhammadi Ismaila na dobi
na msaidie kamna urario wa Komori chiki wangu kaboshituo veza upare la arifu mahalali yo ambe ça suffit eni yari hulane de yari rejezo dukani shema halala baki vanulelo eni ujo parongu ujo henda ujo afingu ujo fa banga mwisha wa isa wanja hararo ama president wenzi wa jaje banu kanta amani banu kanzo ekoleratio ekonatio banu gela simio jao ngela simio ujo kanta fanya betiti ngojo ndako ngojo be hojao ujo kamharanede bolelo makafiringa ifo wake ya wajonja idani wake wajoka msibani karna ubaki wanadamba amani haladar halafuna biye mafundi ngamtoso fundi kabir huwa mohuja shahuja huwa mohuja bo fundi kabiri shahuja fundi seda billah fundi Nusa fundi Nawawi fundi Aliyaman Mahmud geno wananya si maulama uika yao ngamonawe zonda wa Komori criminel tinde yafuma mndu ekahonde urenge milioni za dola halapitali ziswanye wandu za dorenge za likole wana wasome wala ujinga uhibize milioni hizo abo we criminel du nazra laila iwati mlabanti yabo nyenyi ma criminel msifurika na criminel wode ya mndu inijo tongeza bake hazi bake emploi inijo tongeza bake msomo inijo tongeza bake amani jo numi yarenge madizani wakumurira mziye weho hemisiri dingosi wati ariwe ya somo da wara somo edini ya jamba na mziye misiri dingosi emisiri ngiyo miji unafiki nguo mwinjo uzingo mwinjo wanwa matoni mndu atenda wa hemisiri ya jado ngeze kafara no ramas na mziye misiri dingosi kemukufana ngo yafanya ngo za mradi yafanyeshe jihadi bayo ya tende misiri balizo mirani wata ukalizi ketura mndu ya inji utukanza fanya rongo ngutofanya rongo kapitali haina ruko za muhimu yazifanya basa shakabati na mziedi ngose misiri bademi chanyumeni budawo iho ulohule fanye likoli msomeso wana bo emakulo sharia tambali ngamona usotobia bisili wana tao pia wana hana mapete wana washo wana hana malisipi ni wotipi bunge il est temps yoka rendisho fikiri dingo sibu watukufu na mbeze ni mlo usoni sino ngarjo mrejezane dingo niti halebanu nti yongarjo wirenga يوني مبيا ونبان فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كم جوش لازم مبيا ونبان أبو جنبه dernier ultimatum haina mrulona mrufanyo hazi haruma asekna haruma aviation haruma komeri haruma ezenrogo za usu emisafara haya na bina Mwenyezi Mungu kabati manadamu yajukana akili aone pisti ya mada ile ya kubale mwana nyapa sheyaji na mbeze haraka mbaye aeroporo hiyo au mwede mafanye pisti hiyo mtundezi ya mvio hizo zidofanywa control au lemengo zijua eno mvio daivino kabati secret wanwanza wali wandu amini za secret eke mvio imenye hajuzo wandu mwanashe wangu mtukufu Izdin ibn Yusuf swali Mwenyezi Mungu ajore hemu mzee wa hahi bawo mzee aka muhtarama yakafundi watu usikwa jana hakaula amini ntujwa wala kaula ba usoni mwa wenza shoga da wapi usomoze ngo hizo hamba bawe mwana Islamu beza haraka wambie wandu wawo utundeza mvyo hizo wambiza kweli ba ujoju wa ukanga abo khatwari joka hundu wa Komori mru hadaza amvyo ijayida ngusha yapo hauhambio wandu kana eta ya he piste ya he aeroport Moron Prince Ibrahim ngebidio ibalo ekauda zabo bacha bafunga ndu yabo ngamjo huzisiwa kullukum ra'i nyoti pia nyima dhamana wa kullu ra'i mas'ulun haina dhamana ngojo huzisiwa arra'iyati ya namna yatunda haina mrulo haya kasinyale ya ukana tayahe aeroporo inu namna epistiyo ya ngwa wakati ya mvio yojo wanza ikenti banu yojo kanti jao gejo depende vitesse ya bali nge kontiyo na tibanu ge kontiyo banu ekendo jai kenti arumwe mahala banguha yabo alhamdulillah de zajiri tizamba juzi eswala Muhammad yambedu medom kabaya esjo utongeza mkeka kamjaida ni nyoti pia dekembeza kamfanye pisti hiyo kambeze marengeza pisti hiyo marengeze mbabiza mwenje hizo baka mwenje normali haruma aeroporo hiyo umaranto ndo jando lutinzana hiyo kamfikiri marengeze aeroporo hiyo
matunde pisti hiyo bayi yoyo hamba shibo amdo haruma urahi twangi yo namna ndaro ngabo ubenza mriare hitwa yodo ubale armonde wa mtu awutinze mtu awonde wa ngabo ufana na ubenza yonde zenoko waona ka inumkini mu uwe mkini keke no wamba ngofanya ngabo yobo komdu kajabenza haruma eze catastrophe naturelle yoti mengoni ya ukabato jirira di tamba ziamvio na yo hata atmosphere wandu wabimisa na Ethiopia kamna mtu bringa mvio madokani mvio inu ibiridati ya mvio inu ke dato buliwa isurvole haruma espace aérien ya husu Europe hawezi nti watu ndao wananti wa hao ya mvio yoma bumbu yawe ndea bawa ya tia dombanga balo wandu enda hunu abi aviation taila yubara kartu jwa magabia baso ndo karjalo na tanu atawandara ngo wandu hatu wala kartina tamba machine ya hangali amba hindu ilo arumenti ya hatu wa Komori wendo warondo wa walozi wendo wa arumendo watunge wa angalia mvio ya barini ngamona uzongo Ethiopia ngamnegliger wa Komori mbatije bana jangu mwambio nizo ngo baik mimi ze famille zangu na sunga tuko udiha nonga mibanu banyanto ubala zi romani na zidumbio za nrabo haina mbrianti ya posto ya bayanti okana ne voyagez pas, ne partez pas aux Comores, l'état de la piste est vraiment dégradé. Yonke bidio ibalo fermez le piste et piste ga bidio ibalo arak na mangale menti ya Komori ngabo ikoni automatique ngabo ikwenda yunu wajao kabati manje Komori aina usukunga kutukuka kupiri teti yonge jao ni waheze mashughuli basi safara lelo ekabelu no wanduano kwa janja marangani re kama angare kanga sija kwa jole le sawende ifo warententi hatu lingo si ba waonesa ukwa ukwaji 30 milliards zinzeleda ezinu mind milliard yoge wa ho université milliard ngai wa ho terrain ngai wa ho l'hôtel wanazo kufanya hizo 2 millions milliard alafu mwana mshe jana zirangu rongo 6 milliards yoni yo ya parswani yo banwa ko muri kwa tuelewa yoni yo ya parswani yo na mu imagine yo ya renga ema ya bidapi wallahi ta wallahi abantu walo Dubai wallahi ta wallahi wa la ilaha illa katatu denda changer dhahabu hiyo la ilaha sidi hasana todo ana katatu pa changer madhahabu hiyo wallahi ta wallahi wa billah na mu imagine bo ko muri zitabu za ndu pia uwa mauta kutaja warenga aketi ban ketone mnike mna real enda ule ban real henye ngamdungo wona mtezo wandu wahibia wandu wana real ko jambe dhahabu ya wandu nezemali za wandu mudaza ngamona mtezo ngamona ukaiho hule wandu wafao ngamonao innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba waona ke hule ngarono karibu wange Mwenyezi Mungu tumhifadhini ya hifadhi omji wa Bangwa Lambu ya hifadhi Komori kamili ya rangamizi se wanadamu wanu wa prepareo ya uka wanzu walalike wandu hamvu wanje waonese uka wahanti washazine mana wanzu walalike wandu dabo wadu uka kwa wati kwa tula la kwa tusibu halafu kwa tina wandu mbabe ambale parti yangu jertanganya wawoti wadu na parti ranzi wajula washawa wa levi na wandu wenza shonga Mwenyezi Mungu jori niketa ufikiti hada na mprepare ba Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi eze makri wanzu wazifanye hizo ndizo mbaraka ya lawa zifanye Egypt hizo ndizo Abdullah Salih Yemen ya lawa zifanye hizo ndizo Muammar al-Gaddafi ho Libya lawa zifanye hizo ndizo Zainuddin al-Abidin Tunisia lawa zifanye hizo ndizo Saddam Hussein ho Iraq ya lawa zifanye hizo ndizo wandu wanuoti pia Mwenyezi Mungu yamba wakatoa uja pia ngamle shambani wale shambani ngejuze na sumani jitodima wa mkababa wa mrahi twa wa mzulufu wa msafiri wa mmenya swala amjo kambe se mdamdu azele zina lahe shabotilo msamleshelea Mwenyezi Mungu jojali wandu wadhulumiwa mopirizo warohe ya rehemo wa hafa ya dhulumu wandu boko wari dhulumu yongo wandu wari dhulumu ya rere wa madhamana wa imani na usalama wajura Mwenyezi Mungu wajua sikini wa Komori wajua kana maarifa makati ya jao ngarichwandi somwelezani endobi ujolazimu ya richende yeye ili yauni enti ya hatu ili ya tanganyo wa Komori ili ya tesharia ujohozwaniwo ujokana irumbi ujokane maarifa ya utanganyo wa Komori ekamru mduhazi ngezjo depende ekamoto ekamume ekamshe ala kulli hali kamwambioni ya ukana na mtulidie ba ngarijo uonandro ala inna nasrullahi qarib fallahumma
أرحنا وفرحنا بموت وبهلاك هذا الظالم. اللهم أهلكه كما أهلكت عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، اللهم عليك بهؤلاء المجرمين، اللهم عليك بهؤلاء القتلة. Mwenyezi Mungu narifurahishe humangamio hao haraka haraka. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa shukran.